na de shima me mamuni na chima makwaba de Ahenkan 93.3 FM so ebre na so sense ma do asi fitanu anadwa de besi na no pai no yesi adwa de bedadam ama osa no pano nsia kan kase dem de nam bi ene se endo do man 40 gu krom se tam achim da krom se yesi krom titu ne gatasim endimu nsem enam sanso ena owuragire Justin Abeko e de futu akwa masuafo nina se bia akwa school na cheche ni kasa trintrum pom a ontian wo na emom ya jepene ne trintrum pom na eboa pa ena se meken yade bi ayiniti ewo Ghana ene yare foforo me munsem medenam metra bosompo akobi manso na obi manso no meko Senegal omanfo beka ya entoko ama na homene so ewo Senegal no anu ya enyanti empenfo wo ebibrem ani wiasa fana ni na enso ani abrepa ede wo mani abantoko no ho wei ene afoforo bi na no pemasi adwa de babesom sa no pa no nsia akan kase asida wampam asida soko dede wakona to se obabu no wasi achim da dwam kodidua enkoma rich drop natural mineral water ye wakra ne wakra ye wabotokra ne wakra kronkron sanso ne wo nsuo ensuo bi won ma no ma emmo ni padua nanso nim obeyare nanso na onim hwe me pa chonsu krojin ya be boa ubogu ubu a ekomkra wontante rich drop natural mineral water midimu nsem ebema wo achiri dimachi o Facebook live Kwame Asante Adaroma watamma tum yopo obahwehwe me wo Ahenkan 93.3 FM na do adwenche no aguo se tam making kanini na adwenche no maninsu te sagre kabe mensumeto me bo te sabi open for koto correction White House aso dem na makenkan na bako ediamon ani die kwan so information center saje pine kase ni dani ni hwamunti wo mo fan life ebro adwenum kwa dusia bono mantemu ebi ewa sante mantemu ena dodo na ewo apuye mantemu na apuye mantemu no oba achimase ni se ya mempa sem information center enupe na de whole Ghana ebuboku beso sanso ena sene Bangalo Owura Emmanuel Sapon aka Deadbone aka adwene bakufo timu abiem ku ha achekroma biem etweso abiem akwese wo abiem zevo abiem okumani aboabo aka abonhwa wo munina abie kase mu enano pai me din adikwaku enin kusi buadum afi adeshimama ensem ni nkyeremu enin fiti ase eni Mesha ensem na se afri achimoda yanu no Brim Central Municipal Assembly epoye mantemu ene se enduada yenam kroma de konwia ne so manfo atwomo agu krom se tam na de womu ya ne se womu titi gatam titru na gata ne bu onu ma se ne tenten ye 11 a emwa ma anhwa tema ma abro 11 no kra ma ekeka ko bebebe de ekeka ho na mechese mu adipa na yekobisam no na eya achim dan kwanta assemblyman onumnyafo Dennis Ejei Obin aka dancer ono ena mane echeso no ne di animu eboaboa doma no yese da bi gatasimu atwoku dodo enu nti moma ye na ye nka mom oman mapa ye ntinsi monten se de mampani kan no se aye na ye moa me nyina bontene nto aboongu park so ye na ye moa na oman no ye nchichiri enu ntonumnyafo Dennis Obin Ejei ena yesa enkabomi ena wo mokokodi sa adwumasom no wa abransam trofo ye nsaka onumnyafo Dennis Ejei Obin aka dancer edin komono ena ochemu se an de nti a wo mo assembly ni se o manfo dodo na enim se enso yi ni tikakra bi pe na enso yiriba o se na anu ya be na otwemienu ko na otwemiensa enso ye fefe kakra afi oda mo nchen so titu ne akwantempa ho na enso bufa so se baba na aniwu tan abofono pa na baba no ko bisa no se ede na ama enso yiriba sa na okom na gatesa emu ayema enu nti ena ye mansu yiri eba no esanze nso ni to na so onya ba bia mfa mamekra me ma no agbu afa no do noroko enu nti ena ma odumnyafo Dennis Obin Ejei aka dancer say ofa tirimpo se da bi sa de a ene yenka mom na yensiesie krom kakra titiru ene gatasimi yanyim na nkakan kakra bia ensua
eno nam so amonimnyafo Dennis Obin ejedi ose yoyo de hu yenti oka bom ena ose hu WhatsApp platform bi so na oka WhatsApp platform no so no ade hye wo so dodo na edo dan kasa na oka so ma ntwena no awon form tsa okọ odidi wo mo je no so bo no bambamba ene yoyoyo emom na eka bom eyensiesie no enrada ewa achem dan ene ne mpotem na abadwumade ni koso ene onimnyafo Dennis Obin eje kasa no ena o je say wo mu yi gatas ni mu no nioma bi omu na airtime papa ose dodo na eye raba bi bu on ma koto banchi koto bayire koto wachi topa no a odi wie o station ni mia do bi ano ato tam no de ato egata ni mu ena afi ose mai wa no so wo mu bu omu sa pa do mu di siesi omu ho ni na wo mu tin bi ntanua do mu yinwa pa na no na o che so besre papa so danfo o de esa wa untu gatema hwe no amfa nwura nkogum na no nso ankwankwa ya sem kase ezanze nso de onu no yira no bagawa yewu oba se baba ebetumi adiwu abribia o kasa na o che se enu anso da woma eyi wom yem agi twi ene sa ebetai na chima wom siesie krom titru yiyi gates mu pa o so won fa nani mu bua nipa be asa 300 ene agi twi edi na chi ema siesie no ekoso akonakono so no kra no enu nimnyafo Dennis Obin ejei achem dan kwanta assemblyman eda ase adehia womo beta na chini na odanyum tofo eka bom ehun se ade apae ba be eyade papa ne anti bi kra mpani nsamda se odi dwumade bi se ba o se rep your party clean up exercise enu ntom twanwum kama ema no ena afi o dance mtrofo ni nase o sanda party A party B NDC NPP CPP gum enu wo ma eka hu nase eni obi bia oje twi ne sa ebedi wo machi achem dan metuko wo mo so ba bedi mu bi esiesi krum ne nsem ye ode to nsem trofo enimni America can be 2 weeks in my platforms in the baby craft flood ewoda or leader na problem you try to solve it even though say ultimate solving in maka crab it no why and minimum for come busia say me ho ache me man for so a omo na madwen yem wane ma odan enye niti enyi gatas ni na say na issue to be free eni aprapra krodum anti na oman for more platforms so ditum ye mani ajepa nya awala o eni sini owo asenema so across the street nya royal boss Moka ono so ye juwa wachamansa FM obi e se juwa ye chocho latest my institutions na wa hanya zoom line aboy ye institutions aboy ye enti turn out to very okay for me as a start o share the rubono cra and sell anko bebre se me ha mani a nipa buy bro 300 fast service for boy pan ambulance services for so eto mo ho ache zoom line dey mean to me kan because omo ye juma no ye tunu efi ene sabio money be part politics anyhow my boy pan as media for my partner ya boy ye amadwuma die meni age pa anyimtofo a omo ba e wodan ha no so akam hu bom ayanyum boy eye onipa mutini ni eye assemblyman a owo achem dan kwanta onimnyafo Dennis Obin ejei aka Denson no na enrada odi sansusun ba ya agragragragra manfo ni ba omo so no mu gukrom tigatema wo ma tigatemu so kama aimomo ehwam anope manfo di adanse za gate mu ehwam baba na enu no mutim no ebusia na no odin pa enu achi ena presiding member Mabrim Central Municipal Assembly Osanso assembly member owo Tubotum electoral area onimnyafo Clement Atefa enu adwumadie koso no onu nso dim krenkren to kran fiti ahomache a wo mu yi omuti na papa eginam adenti a ose de enti a ne dwumadie ni na waja to no ma ode no aba be gye saa gatamutie mu ene se sabi wo muti krom na se ensu yiri nso de wo mu nim se nye na ade nsu yiri ba no se obi si ye kan bom ni yatin ana ye tu ase kakra so de no baba jim anya san kro oyo mambofo na comfort na krom so se ekro ni mo no ebo timu bi enu nti no nimnyafo Clement Atefa endra so de no jima wo mu ni na tiga tem na gatem yeji nka na bofa no so na nanim tim fifre na no ho tim fifre radi yankopon enu anu ma fa nkofo ni so papa na so ni nam no odan ho do wo mu tim nso anope emu ahwampa yise bi kro bi tim kro di wachi na onimnyafo Clement Atefa to ne samso no sei de wo ma wi o ma fa sunsu bi mpo dada se on the Environmental Protection Agency EPA ye wo Brim Central Municipal Assembly akambum na nyamebo a edwada ye ewiasa fa na ni na ho ni die da no wo mo de betu dwa se achemda Operation Clean Your Frontage
ye ba wo fie anim na wo sto anim na hono ma ya basabasa omo so be yo basabasa manage as presiding member of my cinema. That's a BBC cost na man from one Jima, that is a Mempecroni. Say, or shall say, Crumba, about which movie. A boss says to clock on I said, you might be no asset. Now, near my manager, Cassian said, you all the party colors. Now, I mean, himself free never corner, there no any nepe. Which may be a baby and he say, I can't want boom saying, because I can't want boom now. Yes, you could. You better trust Uncle Bia or Mudiga. I want my time, I found only other didn't answer. Many do, and then all your spare be and many do not necessarily bar. That's a while will be a shop there, and nobody. Many work I say, as we started member, their home bought a year environmental. Now, Yamabo might declare operation clean your frontage. Free Yamabo is rather a deco, or mobile declare. And down. Onipa Motini ni a presiding member. Ma Brim Central Municipal Assembly Sanso assembly member ma adeshewo to bottom electoral area odumnya for Clement Atifa na no kra no eno manfo bi e wo da ene amanfrafra ebiko school wo metco ene mia do bebre hu hia ehia amanfrafra bi ti se ya tu kwan a ye mfiri anu sei memekọ batma anya bi sanse na me ye program ampontem a wo mu na hu hia o mu do mu ko gym esiesie krom no ebi nso ni Ahenkan news edi nkomo Kamia the exercise me there aye kama osha obibia de ahokeka ene oda hodo na badwumadie dan ye nuanu ndc sponsor ya de omko joge omuduri apam no yenso ya mamba panti nyenso ya de ho adwone a ye clean up exercise aye odan puntu odan ye die ni nya hwehwe enye political party bi asem anase position bi asem o ade a ho hia pa ye se de be ya oda ebetum point na sabu eguso ya adwuma na ho de so de ho hia pa o ma bia mu ti ama oda ayefe ama amansan nyina hu se oda ejane na so oh exercise ni de senia ye anticipate se be kono sa na irade adom etuni enya no because anopa no be 5:30 na me bra eja dancer they be do hano in fact na be vem crash so ate cause send me anticipate population but for be 7:30 to 8 I started say yeah hit the grounds no so no say doma ba and people have really bought into your friend is an organization where and I will not stop it here they will call another constituency. Eni amuti ye adishe bi afiri wo makomam hu hia ene adwempa onumnyafo Dennis Obi eje assembly member ne nkrofo bi aka bom edi se adwuma sum nhihye so no nti wom so eje ope edi kokodi wom antimo mu siesie achemudan krum titiu ne gatesim wom so ne enabusua muti ye metoa anopa no nsia kan kase ne so na meka wo se wosu gusu ya wutie ewo wati wasum mentoa mensam so na menko achem odan ho a na mejina meko Crystal Springs Community School eye school ba ko a achem dan ne potem se wo ka ankragro school teten kwada fiti chocho kosi wo mu mpeli mfie so a eje wadwo ontri momudi enyi wo mu mfrim na samiken head teacher Emma Crystal Springs Community School I wa achemudan owurare Justin Abeko e de atudwa se ozuku ni bia obese ne pa se bia uko school na se chere ni e ka setentenu mpoma onye obone ondi wewu ontwa omene anase bia wo fie na obi ka setentenu mpoma ondi wewu onye obone ontwa omene enu nto ka masuku ni bia tiase se wo tenentenu mpoma e yade e boa papa ema wapom din enu adwum bie kama na eno nam suma samiken owurajere Justin Abeko eni school ni mpenfo adwunu wan se se ya trentini ye nipadua ne mu no eboa pa nwemfa so no edos papa enu nti sadia yenya bi mayasuafo yi na wom so fan trentini wo mu mpom eno nam so agoragoragor na no dwada enu mu fira se ye trentini ye mpom wo ma trentini mu mpom a besi na no ni fiada na eni kakeke esanse wo abakosem ni ebinsi wa chem danda se angoragor school edi dwumasum kase bi sei aisha so na enu mu ena maame Justin Abeko eche se wo trentini mpom a
ema wadwemu bie sanso mo wapomden kama na pomden no so gina so a usua de a eja wadwei ekose yo azin kruma de men ntroma ekọ papa enu kura titu nti ena ma wo mo yes adwuma so mi ema asuafo ni na ewo Crystal Springs Community School ye wo Achimdan na ma me Justin Abekun ekasa na o kire se ebiem o ka cho nipa bia se wo pesuku ebetumi atete ba amana adwuma bie no anya nimde ne papa ate brofo French la joue la paix je m'appelle je keze ni na obekeka bi ena afi so pabo français obey discipline ena afi si abetene no kwampa so nyankopon ekwampa so se kasa nantie atadehemu bibia untumi monyi Crystal School emfim enu nti owura yiri Justin Abekun kasa no sei ena ochirechire mu na no krakra na oche se we na anko masuafo nko kitchen staff oma nuanuane ma Crystal asuafo no womu mienu na no mo kabom edi dwumasumi de ma womu na sei ena school penyino otua no tenetene school no Justin Abekun echire. Exercise is important because without good health, you have nothing. Health gives you the foundation to be able to do whatever you want to do in this world. So if we want the children to excel academically, then they must be healthy. We have this event to create an awareness amongst the children that exercising is not a punish, it is fun. It is fun and it is healthy. Crystal is a wonderful school. Crystal was established in 2006 and it has had as its motto, it's academic excellence. That is what we believe in, excellence and humility in dignity. So Crystal is a wonderful school where if you are looking for academic excellence, discipline and good moral values, you don't have there's no choice. The answer is Crystal School. Onipa amotini ni eye head teacher ma Crystal Springs Community School do na fen Crystal ye wo Achimdan Bangalore owura yiri Justin Abekun na enu achi ena maami kro ye sansre awofo se yese kwanchan de afie diska ena eye na enawiase nso anawiase ewe uyi nyamshinchan bibia esika bibia enu nti no bi we ska hwe uni ska se mummy na sika eye bibia na eno na oche so no nso eye opanioma ebe man kwada no ani age ebe man kwada no anya fa so papa bi wo so daache na ma wom so adwuma bie no manya baby pa agina eno ne botai kase pa eno nam so ama ono no opeshuo pa na no shuo nso a oye na eye oye mana boa school fo ne titru eno nti osre awofo ne se ya oji school fees a wom ntua ena afi wo wonta ntua de nso no osro pa se kotojogu fo nsa sayem eye atua na ode ono a ntoto ne nuama no mfanya sa nuama wani na bi emo school fo no exercise simple mutintina wom ye sei abo school fo ne papa ama na wotwemu ko he school ni bi na wo kira de na ni twontwom so ontumi nda ofie ni moja ntumi ndi afurisa ne bibia ginagina so kama entima me Justin Abekun extra wo for say eye school fees no wo mu ntua na emwama enwoma ne hihya do bebiri endidi so me pa achewa wo fo amoma wo school mu han me pese mo ti ase se ade a efe bia ye disika na eye enti mo school fees de mamundi ho agrokra minim se magimidin se madam Beku de opesika madam Beku mpesika keke ope ade a efe ade a ehote na madam Beku nso de oye shosho na wo se wo ye shosho ade a ye disika na eye shosho ne sen se obatumi wo kitikiti akola kitikiti tumi kan ade akola kitikiti tumi tro akola kitikiti tumi answer questions or can fluently or can French fluently na ye Crystal shosho na nso shosho bia ye disika na eye ntime pa mo chel momwa bibi na bibi wo school ma ha eye mo fe etina mo pass school so nyina na mo de mo maba ha ade na eye mo fe no ye disika na eye enti se mo pesa ade no to aso na ye nyina ehye enum nyam dia ene adwada mani abre a megigi mi school fees me pa mo chel obi anfa ni school fees ma ne ba no famra me da maso papa na nyam nhira mo nyina oyiwa ene da ono onipa amotini ni eye head teacher ma Crystal Springs Community School aiwo Achimdan Bangalore ye ka kwanchefo mpanyinfo etua school na no so a mami eka humbi owura yire Justina Abekun na no kra no ena Ahenkan news ene wom a trentri wom mpombi titu ni amamefo no anuane ma Crystal foi enso di nkomo na omo kire se ye owura yire Abekun mami trima bobe
enu ntina school ba be si otumi akuta ama na gidin ama wa gaga to go disia no otwa obia ntumi ntwa ne mfiri ono no o say ade a waye wo mu hu bi da fiti so mbe yadwuma o monti bi da hu bi da na nyame hia ne papa esan se mpom o motenetene kuma bi no wo manka se hu sumfa so pomu sisim eje teta wo mu sem eje kotwere moja nso ekoba kama se no mo kan no mfaso enya ne se ye hu ayeden ye hu ayeden pa ye nti mu nyina sane fine se metinka se mimpoma sane me so anope se ye de mi hu ye ne se na nka mintimi mu mintimi ntentimi na mu ye menante se mintimi nante ye but an exercise na mamanya ahoden fufu mintimi mu nyina biebie my strong me moye din ye menya mfaso pa wo so se chese na msisi esi ame ye me hu se menya ho de foforo wo memu se de bia e be koso na yensa sa se be na mu se mintimi nyo nso ba hu se exercise na koye pa koye ya fine se me nyina so bia tumi ye bi na etumi nya ho de film me ti se me wona me ye pa but exercise me hu se my fine my strong kama na exercise na nkasa me tanye ne na de madam ba kuma exercise no me hu improvement so me ni padua nim bi frat me hu asana me nkasa Wama oti omuni eye kitchen staff wama nuanuane ma Crystal School no asuafo no ena omu chem emfaso omanya ewo empoma wom tentene kakra bi no ehon nsem so eno no ebusua metoa anopa no nsia kan kase no so na meko apomdimu a meko no ene se ebusua yade bia ni ti o yade no yese fe no anthrax sana yade ne de na anthrax yade enya moa na enya aboa nso na se wanhwe ne ye na akọwe aboa ne bia na onipa nso anya na wunya nso odi agora edo beto na nan mo nsedo isi yi samikin sa anthrax yade yi ejiniti ewo atifudu epoye mantemu upper east region mensina efe no Binduri district unity ewo honomo ama samikin yasinipa ba kokora ekunu dada kra enam sa anthrax yade a unity honomi enam so amia sinipa ofo bi nso wo mususu se yade ni bi ewo mo widiem esan se ekonya amoa bi enanumu de a omfo no me wo desen wo mayase wo mkọwe moa ne bi nti ama wo mususu se mo nso emoa yade no wo mu anya bi eye anthrax anthrax na no nam so ama Upper East Regional Health Director eye Dr. Emmanuel Doche odi ababetu dwa say nipa maako dubaako 11 en wo mususu say wo manya yade bi nti wo manya brigidi esa wo mo baba ehwe wo mo sede wo mo sabe kan wo mo Dr. Emmanuel Doche kasa na oche say na no fie da na ye June bosum ne da etoso mienu ena enantwa nkase mienu tim wom nina ewi wom ko hwem na anthrax yade bi ena aba wom hwidim enu nti ema wom to nanan mo nsedo na enu se ni na se bia oye pepe ana ehia openam kwa ye aduane na unya bonsan mo de o na ntwe de we menua yade bi o ma ebewu agura bonsu akotwa kohye de akobon kwan oni wie na onya anthrax simple kra eno na Dr. Emmanuel Doche se ayade bia ehu pa na eha mododo na eha bonso na so de nko bembe na wonsu wanya bi o kire ni nsemu na o kire se won ma omani abre hwehwe won ma mususu se anthrax yade ebi abom widiem nipa maako duba akoyi se nyame ya dom ne so mun saka won na omoye hwehwemu na mu sampa yade ni bi abom widiem a wọ́n de aduro bi ade ciprofloxacin kulibali wen ciprofloxacin eno na de bema wọ́n anaso say doxycycline mo ende mu da ho doxycycline eno ni nomienu a wọ́n de behwe say yade na abomo widie mu no wọ́n de betu ase nti abusua yade wofo ayi ni ti ewo Ghana de anthrax unity ewo Upper East Region district a ede Binduri ehonom ene yade amane homene so a ekum nipa baako dada na omususu senya omamfo bi nso nti womanya brepa esa womo me babeko obi man so nansa na no rich drop natural mineral water semen kanjo so pensu krogian nsumu ode nsumu hwam
obobo wani je na ode ani je nom ajigu minum guna rich drop natural mineral water kane no na ye fe no rich eyes natural mineral water so num bi eboa papa achima boabu peace town ene wubutu enkrobata kase ba konso ewo kasoa cp me patcho so won enkran wo kasoa wo saduro wo wisa akroso manso ofanse ayerebi saduro ba bibia prade akenkensu ba bi ohye no openso we bi atonko a frekeke ni nso boda fom na wa honum so bon sampa nsu amenum edam suronko na Food and Drugs Authority awihwema jatum se ye Ghana Water Company Limited nsu di nfidia odressisi so aye nhwemu se eye woma behwe kwan mfa so eye nsu no fatro no wa chema boabo Peace Town ehun se nsu ho tewo enu nti woma momutumi krata se womunto nsu no obon mo ye nsu ton wonpotam yanzo o hye kukwam sansan ni ye bi nkoyi me patcho rich drop natural mineral water anope ko he sisi cars ko abobo ya so din womo krenso ni mo manfo sa enu ntu ni ndidwa program bia wutonso ebi do soma ho a wanim bete pa 0241666508 0241666508 ana 0555 250872 0555 250872 Food and Drugs Authority adia tumzedem din kankan no to rich drop natural mineral water always rich always pure afi meko obi manzo what wasum omanfo beka ya enche bia ena abemu asrafo wom kandini eni obi ono no wonchen a opetumi biaje ewo Senegal ono so kuta asrafo ne edom ono so banu dani ena ofre ne manfo Senegal fo nso mka so ke bablu soja babru ana mo se jusu hey ena mo tisi monten adea wo mo ne ba ku ne kosie ni na ma gitumi na no ndam so agro Senegal adehia fo wa to na mo nse do nya sem ketwa asrafo nso so mo ni mo ne ye ena mo tamtu tita kan so mo hu wo mo ne mo ku ni bi o tumi tutu gi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 g
wohe agragro ntokwe nam so manipa afa so atona na no nsedu adehye ase wo mu nnwuma omanfo mo no anuane abo wo mo ekom ni sukoma ede omanfo Senegal enya asem ketoa enam so manipa afrim no abusua edoso pa ntokwe nam so ama asem ken UN any AU mpenifo ania bre papa SS adwobro ezan say nano nansenyen penyini ba ko odi ntukwa no mu eno ne opposition politician Osmani Sonko wo mo fama mra kwan so kye no ena ma hye no Sonko da fiase mfinsia mienu na no no mo kye ne sentence ne ko prison no eno so manfo ko apai amanya asem ketwa behwe entukwa no ma ko kenya se hin ama no aye den pa ma AU ni UN for kire se wo ma adwobro mra na asomdwe emra ntise mikin entukwa ama ne homne so gidigidi ewo Senegal no ene mpenifo abem se adwobro wo ma ne mra na pelpel ye any din